Agaze kaneze komeze neza cyane ndagira ngo ku munsi w'ejo benshi mwagiye mubona yuko Instagram zigiye zitandukanye zagiye zitakaza abafollowers mu buryo bwihuse cyane. Nabyutse mu gitondo mbona imibare nayo nararanye kuri Instagram isa nk'iyagabanutse, nkomeza kwibaza ibyo ari byo kubera ko ntago ari rimwe ntago ari kabiri twagiye tubona ibijyanye na engagement isa nk'ihinduka, ariko nyuma y'amasaha make cyane tukabona barayigaruye, ngira ngo niko bisanzwe wenda biraza kugaruka, ariko byaje gutungurana nkomeje kubona ibitangazamakuru bigiye bitandukanye ku isi abigaragaza ko iki ari ikibazo kiri global cyabayeho. Iki gikorwa Instagram yakoze ikaba cyise Instagram Great Pago of 2026. Kuko natangiye mbibabwira abantu benshi babyutse bibaza impamvu abafollowers babo bagabanutse cyane ubwo hari ku munsi w'ejo tariki ya 6 z'ukwezi kwa 5 2026. Igisubizo rero kirahari. Instagram yatangiye gukora operation cyangwa icyo twakwita operation ikomeye yo gusiba fake account, boot ndetse na inactive followers. Ubwo ngubwo fake account ni za konte ziba zigaragara nk'ari konte zihari ariko mu by'ukuri zitabuje zitabasha gukora. Icyo bita boot kuri Instagram ni kwa kundi abantu bagenda bakagura abafollowers cyangwa se ukaba wagura ibijyanye na engagement. Noneho inactive followers ni baba followers baba baratangiye kugufollowinga kera ariko by'umwihariko bikaza kurangira batagikoresha izo mbuga nkoranyambaga. Hanyuma Instagram kugenda ikora isuku, abo bose baje kubigenderamo nk'uko nababwiye ko ari ubwoko butatu. Nababwiye ko ari fake account, boot ndetse na inactive followers. Hanyuma rero kikwereka uburyo kino gikorwa kiri serious cyane ku isi. Wo bita Jenner niwe muntu watakaje aba followers benshi cyane ku isi kuruta abandi bose kubera ko yatakaje miliyoni zigera muri 14 zirenga. Cristiano Ronaldo yatakaje miliyoni zirenga 8. Wo bita Selena Gomez yatakaje miliyoni zirenga 6 ndetse n'abandi bagiye batandukanye bakomeye nk'amazina nka Ariana Grande, Beyonce, Taylor Swift, Justin Bieber, Virat Kohli, Priyanka Chopra. Ibintu bikora kuri benshi unabizi ko hataburamo abahungu n'abakobwa banje muri K-pop, ubwo ni BTS ndetse na Blackpink, nabo batakaje aba followers benshi cyane. Kuri Instagram rero icyo yakoze yafashe konte ntoya, no kuvuga ngo konte yo tubara konte ntoya ni konte ziri munsi ya miliyoni, bakabata bakaje 2% kugeza kuri 5% y'aba followers babo. Hanyuma noneho zino konte nini zikaba zatakaje guhera kuri miliyoni kuza kugera kuri miliyoni 10 nkuko nagiye mbibasobanurira mbere. Ariko munyemere mbere yuko twinjira muri no nkuru neza mbibutse neza yuko abakeneye kugura amatelefone meza agezweho kandi ababereye, ubwo n'ubwoko bwose abagwera kuri feature phone ndetse kugera kuri smartphone zose zigezweho. Fabaphone iduka ryamaze gucimaka, bakorera mu mujyi nyubako ya TCB, ubwo ngubwo ni hafi no kwamakuza. Ibijyanye na promotion ntimuze kugira ikibazo kandi mugomba kwizera ko ariho hantu honyine hashobora kugura telefone nziza in case wagira ikibazo ukagaruka bakakuguranira ibintu bikagenda neza cyane. Bivuze ngo intego ya Instagram ubundi yatumye ibasha gukura aba followers, ngo nabivuze hejuru no gukura fake followers, boot zongera engagement mu buryo butari organic, hanyuma inactive content bazimaze imyaka myinshi zidakora, nicyo kintu babashaka gukiriyaringa. Nagari ibi byamare bikomeye cyane ku isi gusa byatakaje aba followers kubera ko no mu Rwanda benshi batakaje aba followers nka Shadibu, Mutesi Jolly, The Ben, Bruce Melodie, Chris Easy ndetse na Meddy. Amuraza kugenda mu investimation zigiye zitandukanye kubera ko ibijyanye na Instagram mu Rwanda nago turagira amatitre manini cyane ku buryo biba bino taste cyane gutumenya aba followers bari bafite. Ariko ngo bita Shadibu yatakaje hagati ya 35 n'ibihumbi 55, hanyuma bita Mutesi Jolly akabatakaje hagati ya 15 n'ibihumbi 20. Meddy yatakaje hagati ya 35 n'ibihumbi 40. The Ben atakaje ibihumbi 28 n'ibihumbi 32, hanyuma Bruce Melodie yatakaje hagati ya 22 n'ibihumbi 25. Urebye muri rusange aya niyo mazina akomakomeye yagiye atakaza abantu benshi cyane, ariko nyamara n'ibindi bitangazamakuru aza kugenda wumva bigenda bitanga estimation bemeza ko uwo bita Mutesi Jolly yatakaje hafi ibihumbi 100, uwo bita Shadibu ni hafi ngo ibihumbi 100, ndetse bagenda banavuga abarimo Chris Easy nkuko nababwiye ndetse n'abarimo The Ben bose bakemeza ko ni hagati y'ibihumbi 100, ariko uko byasa kose mu Rwanda uwatakaje aba followers benshi ntago ageze arenza ibihumbi 100. Bibi kabije rero nyuma yuko Instagram ndetse na Meta bari bamaze kugaragaza yuko bagiye kuzana AI nshyashya ishobora kuba ya découvrir cyangwa se ya detectinga fake account, tutibagene ibijyanye n'imyaka. Waba utujuje imyaka ndetse tuvuge nk'abitwa abayowe Bogard n'abandi bana bakiri bato cyane bigaragara ko batujuje imyaka kujya kuri zino mbuga nkoranyambaga, bakaba babasha gusiba konte zabo ndetse no kubasha gukuraho konte z'abana bari munsi y'imyaka 13 badafite verification. Ubwo no kuvuga ngo abana b'ibyamamare cyangwa abana bafite ibintu bagiye bakora bikomeye bari munsi y'imyaka 13 bo babasha guhabwa verification, ngo ni ya indi mwita blue tick kugira ngo wenda bize kumutandukanya n'abandi bana. Ariko munsi y'iyo myaka iyo udafite verification konte yawe igomba gusibwa. Ubwo mu kijyanye na marketing bavuga ko ibi bishobora kuza gufasha influence cyangwa se aba influencer mu gihe kiri imbere, kubera yuko engagement iraza kuba ari yanyaye. Bivuge ngo niba ufite koko aba followers ibihumbi 50 cyangwa ibihumbi 20 cyangwa ibihumbi 100 barajya baba ari abanyabo, kugira ngo wenda niba ukoze post ishobora kuba yarebwa n'abantu benshi cyane. Ibindi nabyo ni bijyanye n'ama brand company, usanga kenshi audience yayo itari yanyayo,
ubu ngubu barajya baba bizeye neza cyane ko audience bafite ari ya nyakindi. Instagram ishobora kongera reach ku bantu bafite clean followers cyangwa se ikabasha kugufasha kugira ngo ibintu byawe birebwe n'abantu benshi kubera yuko bizeye ko nta fake account cyangwa se icyo twakwita nk'amarobo ari muri izo followers zawe usanzwe ufite. En conclusion bivuze yuko kuba wabasha kugabanywa aho abantu ba followers bishobora gutuma konte yawe iba valuable kurusha uko byari bimeze mbere. Niba bashaka kurebwa n'abantu tuvugira urugero 500 cyangwa se 50 bakaba bakwiyongera kubera yuko Instagram ibizi neza cyane yuko abo bantu ari abawe byanyabyo. Twihute cyane ubwo benshi muraza kumbaza kubera iki umva abastar bo mu Rwanda bo batakaje aba followers bakeya ugereranyije n'ibirangire nka ba Cristiano Ronaldo, abitwa ba Karijena ndetse na ba Priyanka Chopra. Nuko mu Rwanda Instagram users cyangwa se bakoresha Instagram ni bacyugereranyije n'ibyo byamamare twavugaga hejuru. Hanyuma ikindi kintu nanone bijyanye n'amabuti zikoreshwa by'umwihariko ni byamamare bikomeye cyane ku isi. Akenshi usanga aba local stars badakoresha Instagram boots cyane, nubwo abitwa ba yasibye bagiye bavugwa bakavuga ati yasibye ari ukuntu ugenda ugaterura abashinwa n'abahorandi ugasanga ibintu bigenze nabi, ariko buriya ntago bikorwa n'abanyarwanda benshi. So guys, munyemere tuganire, ese wabona iyi Instagram clean up yabayeho izafasha cyangwa izangiza image y'abahanzi n'aba influencer nyarwanda ku rwego mpuzamahanga? Namwe nimuze mutubwire. Je nitwa Vino Kwizera, nurega kwino post utadu following uzamera ngaho dutegera ibwami iteye kubeshywa byinshi. Pa Sokoto Vita Larga.